Još ne vjerujem kako danas igramo Clash Royale, ova je epizoda 3 Clash Royale. Znači prošle dvije epizode, znači sad startamo ovaj tu challenge. Ja sam se zaboravio napraviti novi deck, sam ja glup. Znači ako niste pogledali prošlu epizodu, obavezno pogledajte. Znači toliko je lagano bilo, a sad više... Ovo sam jako dobro stavio. Jako sam dobro ovo sad odigrao. I GG, znači, toliko je malo prošlo i već sam skinuo u protivniku jednu kulu. Bacit ću mu Mega Knightaš. Lik ima Graveyard, ja nemam Arrows. Bravo Archer. Ne Archer. Skoro pa ništa nisu ne skinuli. Tell me why it was beautiful, beautiful. Morat ćemo ovo tu baciti pošto... Znači kupljam 9 eliksira da bacim Lumberjacka i balone, da prvo ću baciti Lumberjacka i onda kad Lumberjack umre da baci rig za balon. To mi je ideja, pošto sam vidio to od jednog lika protiv kojeg sam igrao. Znači ako ovo pobjedim, onda... Znači pričekamo da Lumberjack umre, bacamo balon. Balon ide. Balon puca po kuli. Balon puca još jednom. Balon baca bombu. I bomba skida malo damage, ne skida baš puno bomba. Bacit ćemo ovdje Mega Knighta. Da idem Mega Knight protiv Mega Knight, ko je jači? Naravno, Mega Knight je jači. Znači ono... Ne, lik mi kopira taktiku. Jer nije valjda da ja igram protiv istog lika, nema šanse. Vjerojatno ima istu kartu, ne znam. Tell me was I beautiful... GG, tu je to, nakon jako dugo vremena ljudi, opet jedna pobjeda. Platio sam 50 džemova, vjerojatno ću morat platiti još 50 džemova. Sad, ovo je final boss za pin. Ljudi, ovo je predobar pin. Znači u ovom videu, opet sam zaboravio staviti. Zaboravio sam opet staviti princa u deck, znači čekamo da dođe do kule, Lumberjack i bacamo balon, ali da Mega Knight ne nanese toliko damage-a, a lik ima predobar deck. Jer vam ga lik ima Inferno Dragon, što je predobar. Upravo za njega, pošto mu neću skinuti kulu. Ajmo Archer Queen. Bacit ću ovdje Golden Bell. Zašto se lik to napravio, sad će ga i ovo tu u sredini pucat, koliko je glup lik. Šalim se, nije. Znači, opet čekamo 9 eliksira. Što vidite ovdje tu balon. 7, 8, 9. Znači pričekamo da Lumberjack dođe blizu kule. Vjerojatno će umreti tako da GG. Ali ovaj put je lik pametniji nego prije. Evo vidiš sve caka. Opa! Opa mali. Hoćemo Mega Knighta da ubije Archer Queen. Ovdje je Inferno Dragon, ali to ništa neće napraviti protiv Mega Knighta. Tu Mega Knight ljubite, brat. Tako trebaš igrat. Ne skočit za 5 godina tu. Bacamo Inferno. Lik misli da će mi sa zepovima uništiti ovaj tu u sredini. Ljudi! 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 O moj Bože! Ljudi! Ljudi, novi pin! O moj Bože!
Mogu dobiti ovaj pun. Ljudi! Ne može. Rđep. Ne. Znaš, dobre nagrade. Krenut ćemo ono okej nagrade. Kako da kliknem? O moj bože, uspio sam, GG. A mi trebaju valiti kartice. Za Peku ću staviti. Ide Peka level 14. Opet mi ne. GG. Koji goblin ne koristim, ni masketira ne koristim. Čekajte. Da prvi ništa. Znači sad ćemo prvo otključati ovaj tu pin. Prvo ćemo to morat. Ne. Ljudi. Ipak ćemo odigrat malo ovdje tuda. Jedan game ćemo odigrat još, pošto mi se stvarno ne da igrat više Clash Royale. Znači, znate koliko sam hajpan. Mogu sam otključiti onaj pin za onog skeletona. Diš bulj. Batit ćemo mega peku. Peku. Bez mega i bez mini. Stavljamo ovdje Wizarda. Sad će mi biti teško igrati ovako jer sam se navikao na onaj tamo dek. Ajmo Wizard. Tako je, reši mu jednu kulu. Neće ti pomoć trijela, brate, neće. Tu, Peka udarila jednom. Tu. Lik je dead. Taman mi je trebalo 6 eliksira. Lik je već iskoristio sve eliksire. Lik je ripčina. GG! Još jedna easy pobjeda. Dakle, to je to od ovih par epizoda, znači unos. Ovdje ćemo koristiti ovo. Ajde. Pošto me samo zanima što ću dobiti, znam da ništa neću dobiti, ljudi. Već sam dobio ovaj jedan ključ, GG. Znači... Dobit ću na 20. tiru. Ne. Na kojem tiru je ovo sad? Na 30. tiru. Imam 27 dana da dođem do 20. tira. Znači, vidite ove epizode, sad znam da ste uživali, znači... Sutra će, najvjerojatnije sutra izlaži video gdje ćemo pokušati dobiti ovaj pin. Do tada ljudi, to je to epizode. Gili.